kumsi benta ban rakhe lang bat ki pai ba ya ka jingdap san post nam jong ka jingyo ya ka chala ka bakura ka Hill State People Democratic Party Youth Wing hadien ka jingjet ya ka long yeng ki badai ki baduk na pedeng ki baduk tam kala jet ya ka wei ka long yeng na mothar shan mau play ban pinsna sngo bha da ka yeng bat kin penlong ru ya ka ji kop tho ese bat ru kilara ban penlong da ka bai rali te ka jingshna yeng kan dei lasai ka sing atre ka sing ka bak ngin sastang yak ta but Ikerpat du ki khon samla jong kathan mothalishan kumju ru ki rang ba ki wei de ki breu ki bakwa ban ai ti kaman ti kadiang ban wan ban yarap lam da ka bor ti bol met ke jong ki ban wan ban krishna kan he yeng asal sing tena kalian jonga ku general secretary but ku president rang ba ku munong yalam jong kaneka HSPDP youth wing ka jongi ba kumju joint secretary but ki pa dokar ki jongi milalen e kan do e try yeng the Pengen siam sisa kata kalau ini siam kadang kam sisa ya kena galat jengerat nak kalian kajungi. Pada saya kasih saya sisi yang pentip yang bah. Ini sedang ni kata kajung sina kajungi. Hantai pemotor siam mau beli. Tapi lah ya snow nak kentien jong presiden mene ya kajung mut bakatang jong kena kepentah. Dengan kerpa tu ikun sama. Bakin like siapa kena ke channel jong ke party. Bakin page ya kajung dan kam. Dan ni kajung batai lembak atau ke videos. Bakin le ya ke ka badan kam haka baidai badan submit ya kata ka jingtho ka joki syaka party ka jangi bat om tang kata mila pen kreru ya wei WhatsApp number ya ka baki kon samla ki jangi kila ban pha ya ki jingtho jongki da ka baki shushondor lani scan haki call computers bat pha syaka party ka jangi utau number dei ndai lai nreu wei ar lai iwei sasisian kandai lai nreu wei ar lai iwei bat ngidan ru ke email ID lada kikun samla ki jungi ki syam jing e bang penan kam WhatsApp ki pa bang penan kam ke email ID kamsuk ka ban send ka party ka jungi lamba ka youth wing kadon ya ka email ID ka bangila pun kre nam ta kan competition jang ke essay ka bangila pun baik kata kalong ka Hill State People's Democratic Party kadai dah kerteng jang ka party ka jungi US ubah mitho haka Hill State People's Democratic Party HILLS udah letter ubah mit mai ya ka bami shna ya ka email ID te kikon samla ki bakwa ban submit lamba ka offline pade kila ban phone ki contact number ke jongi bagin sabatha ki bure jongi ki district ban nexim nane ban pedang ya kata ka jingtho ka jongi kikon samla haka by day bat kane ka enrollment drive ke jongi pat Masuk tenat benitu yaki mengakuak berpau ni gaji semua demi dikun samla dilashim bentar syukran nilai yo hadu si hajar tam dikun samla ki bar register ban pendrung dekat ila di bat ka parti ke SPDP ke juni syakan ni ke youth wing te ngapan pau gaji semua baki i gaji syania ini ku pinang yalam jang ke youth wing samla ko parti HSPDP bat ngapan pau sa sisen bakin day ban register biang ai ben ketika mal ketika yang jongki bakin persian lem ini Baginlah banyak syakmat ya hikam ibadah bantai ya ke imlang salang. Bahkan juga poru nilai kerendu syapang ki policy jang state government kajungi. Namangi idan kambha ki policy ban pentrai kam syakmat nak benta bantai lakam ban empower ki youth kajungi di badan apa ke state. Kam tam hakum kan ke job ke bagi hiran hababun ba kilian. Tika policy ke bagi kwa ban ya keren ban tempau pi hadin nama kadai tak format phang ni manta kadai ka youth policy bat ka education policy ya ka bangi kum ka youth wing in stress baki dekat ki jongi manta gidang dan pedang ka jingpule ya ka bakin sawat jingtip bakin sapersang banti jeliu ki kita ki jingmut ki kila ki bala ladi ki balong ban ai ka soka namta ka jingpha jingmiat jogi pun samla jingi pokatan tika by day baka education policy pade nila dan ka policy ka batmai bala penmi dak central government education policy 2016 Karena kalian kajungi ni ibu pun samla ki bapuli dangli tidak kam ha ya ka skill development bakan niat rengkat kajing puli kajung ki nang bakin lang kita ki beri bala pentre baki basung tu ha baki yo ka jing kai ki schools kabanding kong kalau ka basung tanah kalau ba na kalian kajung jang ka sorka ha kajing kendu jang general secretary kalapan pau baki la pentre ya ka wei kenja program se ka bakin sayat lam baki schools apa district bakher ya ka bakin sim sispa mut na ki schools apa kajala kajungi bakin ay kata ka jingkai ka bangi giat ka skill development ha ka rukom ban ukon samla bu unang dan keren yaktin pareng
berhajuk berkuang unlong utau beriu ubapan kre ya kalong remi yang kajong haka ko ka bura ma bu ai jingkan bakum nu unya kun ya personal interview ba ulek barwat ka marjam bu un so thu ro le de kum nu un pen kre ya le de ba ulek cikerdan ke bahe kum kekerdan jogi graduation level ke bangi ni tip ke graduate ke bangi ni tip ya kerja stream ke badai haki lain bachelor's degree dan post graduation jajrang